رادیو دنگی توی هاواتیا. جنابندان و چند رادیو دنگی گلدن باشکودار نیجا ایرو 14 آتاری 2024 پرشم بروکسل ساعت 8 لامده ده. امن و چند سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویه. گریبا برچی بونه یا گرتیان آزادی دروجا سدون نهان ده دومه گرتی سیاسی یعنی گرتیان باکوری کردستان و ترکیه جبو آزادی فیزیکی ریبرا پلوی جلان او چاره سرکنا پرسکه که کرد بریان دموکراتیک راکنا تیجیت دست بگریبا برچی بونه یادم که او دور وگر کرده بود. چالاکی دروجا سدون نهان ده بردوام دیگه چالاکی گریبا برچی بونه ده 27 مجداری ده چارچوب کامپانیای جا پلوی جلان را آزادی جب پرسکه که کرد چاره سریا دموکراتیکا دست فکرم. گرتی سیاسی دستشان کرده که حکه حتی پازده ثبات تیجیت را کرده چالاکی خود در باسی قناغ کنو بکن. گرتی سیاسی بنابه دنیز کایا دو 12 ثبات داخلی کردن دا او بود. جبراکنا تجتال سر ربرتیا محمد 27 مجدار 2023 آنده دست بگیره و برچی بونه کرده بو اومه راگهاند بکو دید پازده ثبات دید در باس قناغ کردن بکن. لبلیج بو باندوری پنگاوی در وحاتی دست بکرون لخابت هلبجارتی نکه مبریاردا کو پشت هلبجارتی در باسی قناغ کردن بکن. هم چالاکی خواه گریوا برچی بونه یا دور بگر حتی پشت هلبجارتی درشتی کن. جبو جیانک آزاد او وکب جبو پاشروجک برومد جبو جلان را آزادی آرمان جمع نوالاتکی آزاد تیزو کرنا او جلانه نوبت آزادی یال استراسبورگ ده هفته 611 هنده دوام دیگه چالاکی نوبت آزادی 2012 نوور ول باجر فرانسا استراسبورگ دست بگیره بو. ده هفته 611 هنده کوماج باجر سالگیرتر ایالتا ساکسون جور آلمانیا چالاکی devir girtinde komede Ali Binici, Medine Çobanoğlu, Baran Esen Un Nevzet Göktaş hene je endamın kome Medine Çobanoğlu ahaftireker. سال سروکی من لبر تشیک تا تجمن دهیر یا دیجم بازم گلی می کرد کی دارید به برابر خودی لسروکی خود درکبه لگریلای خود لشهید خود درکبه هگه سروم نه آزاد هم جبنید کنید. Dayıka açtığı hava kıran o aktivista teja Dilan Güvenç diyarkere ku Nevruz nişaneye vejin u berxwedaneye. Dayıka açtığı hava kıran diyarkere ku Nevruz azadiya gelana u god Nevruz vejina gelek kurde. Nevruz diruka gelek kurde Nevruz berxwedane u sembola tekoşna 5 saliya gelek kurde. Hava kıran diyarkere ku eve Nevruz'a isal biken vekirna deriyen İmraliye. Bangame eve kudi ve her kurdek ji 7 sali hatta 7 sali vere Nevruz u yekitiya gelek kurd nişan bide. Emeli qadir Nevruz berxwedan arasından sılav biken. Aktivista tejayı Dilan Güvenci gut Nevruz sembola vejineye, vejin ala jiyan u azadiyeye. Ev ala tekoşin dici zalim u diktatörane. Nevruz tevataya berxwedane. Emedibin siyaseta tectali ser reberaplı Öcalan'da dibin erişen şere teybete agire Nevruz'e peyxen. Eme berhe u felsefe jirjan azadi tecid tündü operasyonun kırkirine politik eğitimine hasibandine konkujiye serjiran asimilasyone mahkum bikin. Dilan Güvenç Banklı Kurdan Gerku bico şekemmezin için ser sondukan u faşizme mahkum bikin. İsal eme bico şekemmezin ya haşta adare u bico şeke berxwedana 5 sali biçin hübijardine suyeki adare. De Nevruz ede emelidici zilme elidici tecid denge xabilint bikin u divarın İmraliye hilveşine.
لگرکلگه و طبقه آگیر نوروز هات ویخستن لناوچه آگرکلگه شارداریا گل شاهیه که مزن دار خست شاهیه ده بدهان شینی ناوچه بشتار بون لشاهیه ده پیام هاتن خواندن و شینی لدر دورا آگیر گووند کردن لباجار طبقه جی شاهیه که لناوین دا یکی دیا ورزیش یا کانتونا طبقه هات دار خستن لشاهیه ده بدهان شینی کانتونه نونرن روبریا خو سریا دموکراتیک مجلس لشکری پارتیا سوریه پیش روژه و تفگرین جنان و جوانان بشتار بود. دایکن شهیدان و نونر روبریا خو سریا دموکراتیک آگیر نوروز بخستن. شاهی بگردان گووندان لدور آگیر نوروز ابدال. پاریزر چون سردانا امینه شهر یاشار جاره کدن دست به نوبت تاخوه کرد ناو نیشانه چالاکی آویجی پیش وزارت عدالت چالاکی آویجی دروژا سیانده دو اندامن کومله حقوق ناسین جبو آزادی öhede سیپان جیزرلی و پاریزر ümit bozan çun serdana emine şen yaşar pişti fıttare malbata şen yaşar derbas parlamentoya Türkiye bu hecayı gutire çardı Haziran 2018'dan Parizvanın parlamenterin AKP Halil İbrahim Yıldız Lenavçarıha pürsüse erişidi kana malbata şen yaşar kirim değerişede hevjin udu kuren emine şen yaşar hadı kuştun kureki ve Fadıl şen yaşarşı digirtiki heye Polisin devleta Türk'le agiri endamı mesajcıvaran Adem Parti birindar gezici durujan işkencekir. Endamı meclisa cuvanan Adem Partiye birindar gezici de hafta adare de navçıya agiri basite hate bıçavkirin ulu karakoli polisan jaliye leşker ucardevanın Türk ve hate işkencekirin. Kuşka birindar şerzan gezici aynı zaman ku Braye ve durujan bu cope hesini u pense hate işkencekirin dadgeyi Türkji evgirt u şiyande girtike agiriye. Şerzan gezici gud dema Braye'min girtin u birin karakoli direde işkenceli Braye'min girine. Cissedema işkence jihişe vadiçe ulu karakole aveli serivedikin. Le karakole ji leşker u cerdevanen Türk bu copa hesini lededen. Türkiye Tiliyen deste çepe ve pense de perçqinen gelek caran bıçeke le serevi link u pozevi xistine. Serevi u pozevi şkandine demako eljibu ditina bray xwe çume girtike ev bu zore le sefat sekine. Kuşka gezici diyarkir ku işkence encama politikaya devlet u AKP u gut dışta kule brayemin hatiye kirin nerina devlete yalı sergeli kurt nişandıde. Kin nijat peresti ali hemberi kurdan di işkence ali ser brayemin nişandıde. Em ve revşe hem vek malbat hem ju vek geli kurt kabul nakin. Em ve pergala işkence devlete eşkere dikin. Em hemu mafiyen khoyen kanuni bekar binin. Em vek malbat çiş desteme vere em bikin. لشرناخی تقینک چه بو زاروکک 4 سالی جیانا خوش دستان لگور آگاهیم به دست کتن مالباتا دایان کو سوالکاری دیگه دوه دانه نیر و گاوا و دگریه ماله دره ده جسمک دیتیه زاروکان جسم آنیه ماله و گاوا به لیستینه به وان ده تقیایه ده تقیره ده رمزیه دایان بگیرانی بریندار بو زاروکوی 4 سالی جی لجیه بویره جیانا خوش دستان لقصری که شوانه که پیل ماینه کر بگیرانی بیریندار بود دو دانه ایواری لباجارو که قصدی که شر نخای ماین به شوانه که ده تقیه لگور آگاهیم به دست کتن محمد ناس 24 سالی گاوا جبو چیراندن حیوان خوی چو چیای گاباره پیل ماینه که دبن عرده دکر ناس بگیرانی بیریندار بود محمد ناس آویل راکر نخوشخانه یا جیزره و پاش اوسف کی آمده کرد
Li İdlibê zarokeke Kurd hate qetilkirin. Li gorî agahiyên çavkaniyên ji herêm hatiye girtin kesê bi navê Yamin Ahmed İbrahim yê ji gundewarê İdlibê û li Efrînê rûniştiye zarokê Kurd Ahmed Xalid Mihemed 15 salî qetil kir û avêt bîrekê avê ya li ser rûya gundê Tilsilorê. Li gorî çavkaniyan Yamin İbrahim di firna bavê zarokê de dixebite. Herwa malbata zarok a li cindirê sê bank li welatiyan kir ku sibeha îro sibe saat nihan li pêş navên da çeteyên polîsên sivîl a li Efrînê protesto bikin. Malbata zarok anî zima got heta ku jê radistî wan nekin û neyê cezakirin ew kurê xwe venaşêrin. Herwa bank li xelkê Efrînê kir ku tev li protestaya wan bibin û piştgiriyê bidin xwesteka wan û banga bi dawîkirina binpêkirên li dijî wan dikin. Em ê tevî gelê xwe şaredariyên ji Qayûm rizgar bikin. Namzêdê Dem Partiyê Hevşaredariya Sêrtê Mehmet Kaysî diyar kir ku Şaredariya Sêrtê veguheriya Qereqolê û got 8 salin ji bilî dizî û talanê tiştek nehatiye kirin. Em ê tevî gelê xwe şaredariyê ji Qayûm rizgar bikin. Mehmet Kaysî jî ji Anepera Axivê got Qayûm encama şerê taybetiyê li dijî gelê Kurd e. Qayûm li Şaredariya Sêrtê serokê berê AKP'ye bajêr bû. Polîsan li şaredariyê dide karkirin niha deyînê şaredariya 400 trilyon e. Mehmet Kaysî herî davî got weke partiyê em ji bo şaredariyê ne. 4 demên me bajêr berpirsyareke birêve bir. Armanca me ji xizmeta ji bo gelê me bû. Lê AKP û siyaseta Qayûm bi armanca dizî û talanê ye bi armanca tunekirina gelê Kurd û gelên din e. Sêrt bajarekê ji pir zimanî ye em ê feraseta xwe ya şaredariya pir zimanî vegerînin. Şaredariya Sêrtê veguheran bira Qereqolê beriya her tiştî em ê tevî gelê Sêrtê şaredariyê ji Qayûm rizgar bikin û siyaseta qirêj mahkûm bikin. Li Qayseriyê li dijî weseyta Dem Partiyê êrişa çekdarî hate kirin li navçeya Qayserî Koça Sinanê li dijî weseyta hilbijartinê ya Dem Partiyê êrişeke çekdarî hat kirin. Di êrişê de tiştek bi kesî nehatiye û kesê êriş kir jî hatiye binçavkirin. Rêxistina Qayserî ya Dem Partiyê li ser medya dijîtal dîmenên êrişê parvekir û hatgotin ku hevserok û raydarên partiyê têkildarê êrişê li Müdûriyeta Polîsan îfade dane. Polîsan nasnameya kesên êrişkar eşkere nekir û lêpirsîn jî dewam dike. Nûçeya me ya dawiyê Bedrançiya Kurd raporan netewên yekbûyî hesabê ji sûcdarên şer naxwaze. Komîteya netewên yekbûyî derbarê Sûriyê de di 11 hadarê de raporek weşand. Di raporê de hat gotin êrişên Dewleta Tirkiye dagirker ên li dijî Herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê û hedefkirina binesaziyên sûceyên şerê binpêkirina qanûna mirovî ya nav neteweyiyê ne. Hevserokê daîreyê têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Bedrançiya Kurd derbarê raporê ji Ajansa Anhayê Raqivî got raporê netewên yekbûyî sûcên Dewleta Tirkiye dagirker eşkere dike. Lêke masiya raporê ev e ku biryara hesabxwestina ji sûcdarên şer tune ye. Pêwîst bû di raporê de biryarên wiha bihate dayîn ku sûcdarên şer di dadgehên nav neteweyî de werin darizandin. Çiya Kurd diyar kir ku Rêveberiya Xweserî ji bo çareserkirina dosya çeteyên Daişê gelek caran bankla netewên yekbûyî û hêzên nav neteweyî kir û got her carî me ji wan daxwaz kir ku riya çareseriyê bibînin. Li heta îro çareseriyek nehatiye dîtin di raporê de xeteriya li kampa Holê û çeteyên Daişê hatiye destşankirin lê riya çareseriyê nîne. Mijara koçberên ji ber zilim û dagirkeriya Dewleta Tirkiye dagirker reviyane li kampêne tu alîkariya mirovî nayê kirin. Li Herêmê 15 kampêne û netewên yekbûyî alîkariyê nake. Xuya dike ku netewên yekbûyî ji bo berpirsyarên xwe direve. Bedrançiya Kurd di dawiyê de got rapora sûcên Dewleta Tirkiye dagirker û sûcên desthilatariya Şamê bi nav dike lê mixabin riyên çareserî û hesabpirsîn û darizandina di dadgehê nav neteweyî de di raporê de cih negirtiye. Belê godarên êja menûçeyên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.